nhân thung thì sen xin năng cái số số kia ý kia kia ra tầm chưa là tao năng cái sang mà là ta chỉ để lấy số kia thế nên ta khai sẽ chưa thế nên mà ngắn số logia inda we are going to read from where we left yesterday ani हिजो को जुन चाहिँ क्लास थियो त्यसको रिमेनिङ पार्ट बुझाउने छु अनि रगतका गायतका ग्यसचुग्यु सा से ता nga tang la naru lo nga sa long sa pata papa yata cha cha naru cho da ch ba yata cha cha kiku ji na chin gyu se tang long ch chin ragata ka gayata kya gyaschu gyu wealth धन नेपालीमा धन सम्पत्ति धन सा से things to eat foodstuff wealth foodstuff tanga tang and धन खाना र लानारो लोंगा सा लोंग sapata pa payata cha cha narucho da ch ta longchu sna dira tenda ni yore there are two meaning for this word longchu can be riches or wealth and riches are like synonyms Tuanchik mingi namjang synonyms Tuanchik mingi namjang Reta or longchus na enjoyments wealth foodstuff and enjoyments or riches bayata cha chakiku chi na chin तामाङहरुले चाहिँ बायता ब्या किकु बी ना बिन भनेर उच्चारण गर्ने गर्छ र बिन माने टु गिभ अहिले हामी बायता जा चकिकु छि ना छिन माने टु गिभ सो यु गिभ wealth things to eat and enjoyments to the son छोरालाई धन खाने कुरो र धन सम्पत्ति दिन्छ बिन तामाङ भाषामा बिन भनेको चाहिँ दिनु र मातापिताले छोरालाई धन खाने कुरो र सम्पत्ति सबै दिने गर्छ ताङजु फेगेला टेल बियरबा देला खालाक सा से खालाक रे गु खालाक तङ लोंच छिन्स न टेर टु गिभ र तामाङ भाषा चाहिँ टिबेटन भाषा हो तर पुरानो भाषा र तब उनीहरूले बायता ब्या भनेर उच्चारण गर्ने गर्छ अनि त्यसरी उच्चारण गरेकोले गर्दाखेरि यो पुरानो शब्द हुनाले गर्दा टिबेटनहरूले चाहिँ बुझ्न सक्दैन किनभने उच्चारण भिन्दै भयो र पुरानो शब्द हुनाले सो तपाईहरु पुस्तक पढ्नु भयो भने चाहिँ तामाङ शेर्पा यल्माहरूको शब्दहरू भेटाउनुहुन्छ किनभने तपाईहरुले जुन चाहिँ चलाइरहेको शब्द चाहिँ पुरानो शब्द हो
Gao ta na ten ga rata da da na ru tro ga sa trok ka yata kya kya kikuki cha sep chu chu nga chung ma bao sa sep chu su sa su na sa ne ao kha na ru kho ra khor wa ha kiku yi we khor we ao chakhi ku chi nga ching tha ga thak da nga dang sa pata ba ba rata da da dimpu de la del ten rok ki chungma su ne khorwe ching thak dang del that gao ta na ten sana gao ta na ten thakchati gao ta na ten sana permanent stay Nepali ma bhanen chai stay astai ko opposite stay gao ta na ten ga ra ta da da na ru tho ga sa thok thokpo na yugo re permanent friend means with whom you will spend your entire life ten rok नेपाली मा भन्ने हुन्छ है स्थायी साथी माने जीवन साथी जीवन भरि सँगै बस्ने साथी जीवन साथी भन्नु मतलब चाहिँ बुरा कि त बुरीलाई जीवन साथी भन्ने गर्छ हैन तर टेक्निकल मिनिङ चाहिँ स्थायी साथी भन्ने जीवन साथी लाइफ लङ फ्रेन्ड who can it be? It is a wife or a husband with which you stay your entire life. But it is not so these days. So traditionally it was like this. Once married, you are married forever. Kaya ta kya kikuki cha sep chu chu nga chung ma sana pyoge la kemen sana wife. So a friend with whom you will live your entire life, that is your wife. जीवन साथी श्रीमती छुङमा बोल्ती भाषामा चाहिँ केमेन भन्ने गर्छ तर पुस्तकतिर छुङमा भने श्रीमती a permanent friend meaning one's wife with whom you will live your entire life. Bao sa se chu su sa su na sa ne. Technically, after inviting a wife which is considered as permanent friend, नेपालीमा भन्ने हुन्छ है जीवन साथी एउटा श्रीमती सुने भने स्वागत गरेर नेपालीमा स्वागत गरेर भन्दैन ल्याएर जीवन साथी एउटा श्रीमती लिएर आओ खानाहरू खोरवा संसारा the life cycle of death and birth. Khorwa akikui we ao chakiku chi nga ching tha ga thak da nga dang
sapatapa baratata tatikbode la dil korwe ching thak tang dil korwa samsara ching to bind bondage chingtak technically this is a rope with which you bind yourself to the samsara dang sabatapa baratada taringbodela dil you tie yourself to the bondage of samsara नेपालीमा भन्ने हुन्छ है एउटा श्रीमती लिएर संसारको बन्धनले बाँध्छ सो बन्धनले बाँध्छ so you will be tied to a bondage of samsara so you will not be free from the cycle of birth and death you will be bound to it after having married a wife Ao karatata ao dasatu du la dul la sabtu lu gasa look dao karatata enemy ao dasatu du la dul to tame enemy to control enemy la sabtu lu gasa look the way to tame an enemy or enemies so shatru lai basma ल्याउने तरिका बिहे गरेर चाहिँ अनि शत्रुलाई बसमा ल्याउने तरिका गाओ न्याटक बुन्ये ना न्यन सकतका कयता क्या चनरो क्यों nga kyong lasatu lu gasa look nyen friends near and dear ones nyen kyong to look after near and dear ones look so how to take care of those who are very dear to your heart and how to tame one's enemies lanaro lo nga sa long sa patapa payata cha chanaro cho da che sa patapa patingbo pe la sachulu ga sa luk sanaro so ga sa sok makikumi Tao gatingbo ke wa kiku yi we mige we la sa le tha ba sa thap da sabtu du ma bao sa lata la ba sa lap longje peluk sok mige we le thap duma lap Longche tandangmala shibanangsi riches wealth longche sapata pa patingbo pe la pil to increase one's wealth to get richer and richer lasatulu gasa look about how to increase one's wealth about how to look after
those who are very dear to you, and how to tame enemy. Sanaroso gasa sok etc. Makikumi dao katiboge wa akikuive migewe. Migewe. Gewa virtue. Gewa merit. Non-virtuous negative makikumi. Non-virtuous lasa le activities. Non-virtuous activities tha ba sa thap ways and activities of doing non-virtuous things. Dasapchutu ma duma. Every time you see dasapchutu ma duma, many. Bho salatala ba sa lap. Lap is to teach. So, and as one son grows bigger, then you teach many ways and activities which are non-virtuous. And how to increase one's wealth, how to look after ones who are very close to your heart, about how to tame one's enemy. These are what you teach your son. Nga na ngen sa naroso nga song ga kikuki kauta kikuti nga ting na sa ne ma kikumi thara thar wa shakikushi ga shik bayata cha chadingbo che da che pa yakiku yi na hin pa sa pe tadingbo te da ga dak la sa le Kao na naro no da nu cha ba chap chadingbo che wa madingbo me da me nyen song gi ting ne mitharwa shik che ba yin pe te dak le nu chap che wa me nyen song the three lower realms, animal realms, hungry ghost realm, and hell realm. These are called Nyansong, the three lower realms. Nyansong ko artha chai nimna darja ko lok, tinota nimna darja ko lok ke ho bhandakiri pashu lok, प्रेत लोक नरक लोक काकिको गी काओ ताकिको तिंगा ting na sa ne from the depth of the lower realms. निम्न दर्जा को लोक को फेत देखी माकिकुमी थारा थारवा शकिकुशी गाशिक Bayata cha chadingbo che da che pa, and we do such things that will not liberate you from the depth of the three lower realms. हमने निम्न दर्जा को फेद देखी छुटकारा न पाउने मुक्ति न पाउने एउटा छेपा हिन पे गरेको हुनाले
because we do such things, that will not liberate one from the death of the lower realms. Te da ga tak te dak tading bo te it or the da ga dak, so this is pluralizer. This it and then these 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 che pa imbe ti haru la sa le from these lower ends these things you teach your son, these didak le THA and then ti haru banda gaur nanaru no da na cha ba chap chading bo che wa matipo me da me त्यो बन्दा हानिकारक केही पनि छैन. There is nothing more harmful than this. This meaning to tame, how to defeat one's enemy, how to look after one's near and dear ones, how to increase one's wealth, how to get richer, and all these by non-virtuous apunya को उपाय धेरै सिकाउँछ. लप माने सिकाउनु. Pasap jupu ta nga tang pasap jupu manaromo la sanaroso ga sa sok pa ya nga yang da nga tang panaropo la sajulu sa lu kayata kya kikuki bao cha sabchuchu da chu ao pa rata ta naroto ga tok putang pumo la sopa yang thangbo luki chu tok I'm running out of my battery, so I will have to stop here. Battery सक्न आँट्यो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ समाप्त गर्नु पर्यो. उप्रेको फेरि भोलि तपाईलाई बुझाउने छु. Thank you for coming to the class. Have a good day.